ole chi bai vek ule hei tuna hian phone atangin UDISE khoi a harsatna tok thren khat kan oma chuan engemaw a menu han hmu lo te khatiang te khak a om zeu zewa chuwang chuan phone atanga UDISE a khoi dana kha han soi fia thok thok kha thain ka hretin chuti rual chuan tunlai kan khoi APAAR te ADAR te khami validation ti vel te kha tlem zong han soi fia te rela thain ka hria a chuan kan lut deuh thor mai nga Chrome kan kalanga chuan Chrome hian tilai hian UDISE ti hian a chhut top mai theia UDISE ti kan chunga chuan UDISE hei ting kan lutanga hei hi ta hian lo lu na chi hrang hrang om ta a he chungber hi directory user management kan ti a soi fina te po khami zirtir tu headmaster phone number ti velte respondent ti khami vel thak na khani ta dot le hi profile facilities ani a school information vel thelu na khania dot le teacher module a oma teacher module hi chu zirtir tu kai no yang chi khania dot le student module hei SDMS kan ti taka khani a chu SDMS a lu don phe hi chuan state thlananga ya noi ber report module oma report hi chu ke mani report sang en na tur khani mai ta a tuna kan han lu na tur ber chu student module hian ani a student module hian Mizoram kan thlanga Mizoram kan nia Mizoram kan thlanga kan gonga chuan a login na tura khana lu don ani chuan thil dang ka soiwak ma in hetilai achung sir hi anila true bula khimi dot 3 dot omaki khi chrome b ka chuan han click taila chrome b ka chuan han click taila chuan hetilai hnuai hian desktop site omani desktop site hi computer anga enna ani deuh bera chuan desktop site ti hi chuan amilen te poilang te ten zoom the ten zoom in zoom out te kha thei ta tin hemi a page running arrange dana po hi adang lam ve ta hi hemi SDMSB kai chuan man a thazok ma mai theya chu adang lam na te pon kin akan tilanga nga tha ome tuna chuan desktop site login kan ti photanga kanin login photang 6 kapcha hi nin omang ring khop maya mar chu tangkai ve a flat dalna khani ve a heitian ta hen ti hian ron langta heti hian a screen a hen la alang leng turen ron siam rem top me ni englo ni lo chuan desktop site ni lo chuan desktop site tun hen da taila ki ti hian ama ka chuan hemi 2020 hemi hi heitian ron langa hetilama mi hi a hnuai ron langa ti khan aronin engani rap aronin rap pani mo a omdan hi ron siam danglam noi ta chu wang chuan desktop site a hetang hian SDMS ti chu khoi ram mila a tha ome chuan desktop site lo train kan soile photang ti khan 2024-25 fa kan luta te nei chu kan hrevek turangai te kan okay mai anga ti hian hei ron langta ni hei hi a main page lang khani ta hian hetilaya asir veilama menu omkha a omlo tia mulo pol kha kan om vele ta a khang ho ta khan desktop site I man lo chuan hetilaya chunga khian ki asako pillar bula khian in kok te om khi khimi ki han click ila ti khan menu kha ron lang don ani menu kha chuan menu a hian antina na sub menu nei ta hi school details ti te sub menu nei ta list of school ti te sub menu nei ta a student movement and progression ti te hian sub menu nei ta a hei voi khat I click hian a bole de ni a bole de chu hetilaya ain ko kan click le ra ti khan school details sub menu khati khan ro in hong ani voi khat click khan aleta lu non don chon sub menu vel lu non don chon ti khan khamia lu zel kha angai ni kha alo ni ta a tin engani antina na APAAR module te han lu taila ti hian APAAR module te tian engani rem lo deuh hian om ti mayang ka soithiam lo a chep deuh hian aronin rap veka khoi velte boi thla ka chu wang chuan du thu sama chuan kan Chrome kan man chuan hei hi ti hian desktop site hen da maila ti khian ena nuam ta hei menu te po hi tenaron lang theita a ti khian kan zoom out theita a chuan menu po hi kan du chuan hetilai hian kan
height de the ni tikhian menu kan height khan hei ron lang lian le zolta a tikhian ena nuama ten zuk zoom mila ten zoom out zung meila ki apoi mo ve viau ani chuan hemi kan soirol hen kan soidu pakhata chu APAAR APAAR kha kan engani kan generate le top 3 na generate le top thei kha ani lova masabera chuan APAAR kan ti don chuan tuna no pang b kha chuan APAAR hi chu ahman mo thlak lo ber zo kani tin group a khan karon post ka then kha chuan in munga tuna man mo thlak kan han ti ho ang chi hi chu school profile le teacher profile kha finalize vat tur kha ani a student hi chu soito angin NIC lampang central lampang te po hian a 8 dana te po in la siam mumal lova la siam felfam kum lo chu wang chuan student profile big no pang big hi chu tuna final me thelani lo wang hian APAAR te po kan man mo view rolin man mo lu tuk lo de te po ka thil poi lo tur angai taila chuan APAAR kan ti don khan ama sabera chuan no pang kha an other kha validate photangai ni other validate tur chuan list of student akan kalanga active student akan kalanga kha hetilai hian tilai hian ngoro APAAR validate ngoro englo hen zo kani ka soi so pal melok thiam lok ula ta hian no pangkhatien view atang kan enta no pang hetia kan en hian hei kan soi to ang khan hetilaya pol hei hetilaya pol oma hi hemi zela hi that other validate to tina khani ta a chu other hi validate masak berangai ni mo other validate englawa hen hetilai no pang achunga kan han lu khan gp vel kan han lu khan achunga hetilai mi ang hian achunga student other verified anti ang hian ron omtai hi gp han lu chintaila mo gp han lu chintaila hei student verified ti hi tilai han lo in tikani hemi a in tik hian student hi ala verified ti na ni lo mo chu tur student verified lo endu chuan hetilai li cycle hian khu apol om chaw khu khung ho chaw khu ein verify ti na ni chu masabera chuan APAAR ti don chuan other validation verified khati masak ber turani chu a step 1 na ni chuan chu ta tanga kan share tur chu no pang khan other anei lo chuan other verified tur om lova chu wang chuan APAAR anei theilo phot chu wang chuan other no pang other nei lo kha chu an APAAR kha ti boy tum su in thei chong lowang other validate angai phot awangin chuan no pang other nei kha an other kan verified to a kan verified zo a hetilai gp epfp kan ti hei hi complete le phot angai ni mo hei tuna hian achung beri complete en tia dang chu in progress en tia fp kan ti zo a khan complete ti me tura kha chu video danga ka sei to tuna chong ka sei to longa khami kha i complete le phot anga chumi i complete phot lo chuan APAAR kha i generate thei don lovani chu share le tur no pang kha APAAR consent kan nei to wang khan engma gp pola ti lo other po la validate lo khan generate kan tum le thina kha ti lo turani zo na tam khop mai khami chungchanga khan APAAR validate other validate to em hantia kala validate lo ni hi ti to kha kanom le thina chu step by step khan APAAR ti tur chuan masabera other validate angaya other kan validate nuwa other validate lo khachu APAAR khatum boy lo ro other validate thei lo ang chi khachu APAAR tum boy lo la other validate thei nu a hetilaya gp te ep te fp zong hi i complete le vekanga chung i complete veka chuan APAAR ti tum chawang chu hemi englo soipa hian hemi ngani phone atanga other khoi dan soipa hian kha karon soitel zokani kalome